ubuwena kuningi kusadukile. Namhlanje ke ubona ke sithi asixoxe izinto ezifana nalezi ngoba silwa nalento okuthiwa ingono, silwa nenkaba. Ingono ila uncele khona ukuthi unceleni. Inkaba uxhumekeke kuphi? Uxhumekeke kubaba noma ozaziyo inyento uxhumekeke kuphi na? Kungakho ke namhlanje ubona sicwile kangaka izinkingeni ezinazo. Uma ubheka omnyama waseAfrika kwelinye izwe umthatha ngoba umzwa ekhuluma indlela akhuluma bese oh hayi Congolese lena iSenegalese lena lokho sokuqala ubutha ukhohle ukubuka yena isikhumba sakhe ukhohle ukubuka yena ukuthi yini le eindabuko ongayicosha kuyena nongayithola kuyena uphinde futhi owakwenu ngumZulu mina ngihlangana nawe umpedi umvenda bese ngizwa uyikhulumela ulimi lwakini lomvenda sengikubuka ngenye indlela yini na yingoba ngiyicrossbreed ngingoba kwamina angizazi ukuthi ngubani akudingi ukuthi ngize ngithi my brother akudingi ukuthi ngize ngikubize ngegama elithi mfowethu uma ngabe kuukuthi ngempela umfowethu kufanele mina ngixoxe nawe siqhubeke nendaba siye phambili kube kuphela uba kubheka ezinye izizwe uba kubheka abamhlophe mabehlangana ababili eingiso omnye ibhunu kumbe bamabhunu bobabili uvela xhume ngesibhunu lo avela dlwawe wakithi lo baxhume ngesibhunu badla isibhunu abone lo hayi lo ingisi lo isibhunu sokukuyena ukuthi ulimi lwakithi ngiyalwazi ukuthi alwandile kangaka axhume ngesingisi abhidilisha phambili sihlulwa yini ke thina na ngakho ke engizama ukukusho namhlanje ukuthi ake sizameni ukubuyela empandeni sifunde manje esikhona nesasifanele ukuba yikhona silahle esingekhona lokho kuyosiphilisa lokho kuyosindisa sengizophetha nje ake sibukele izinto eziphuma kuma television kuthiwe inkampani ezinkulu abamhlophe base minority eSouth Africa kodwa basaphethe ikhundla eziphezulu bayibambile bapha bakithi abakwi majority abekho akakaphatha owakithi omnyama uzobona ukuzikhukhumeza ngihlale ngisho ngithi our black African people are so arrogant ngoba ungeni ihhovisi lakho mfowethu omnyama uphethe uyi-CEO uyi-executive uyo yonke into nami ngibuya kuzona lezo ikhundla uyazikhukhumeza mfowethu kunzima ukufika kuwena usho manje take my card usho manje uthi speak to my secretary kodwa mawuyakuza kwena omhlophe kulula gulukudu ake sikiyekeni lokho ake sizehlise ngoba lokho esinakho akona okwethu okwabasiphile asingathathi ngokuthi ngoba ngafunda ko UCT ko UKZN ko bani bani ngihlakaniphile ngaya ngoba kuvume abakithi ngaya ngoba kuvume abakini ngakho ke ake sibheke isizwe sethu sobani intsha ilambile namhlanje intsha ifuna ukubona kuthina namhlanje isintu siyasho sithi inkunzi isemathole